لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. В этом мире есть рай. Кто в этом мире в рай не войдет, тот на небесах в рай тоже не войдет. Это зикр. Зикр – это рай. Фазкуруни азкуркум. Поминайте меня, я буду помнить вас. Хадис кудси. Ана джалису ман закарани. Я собеседник того, кто поминает меня. Ойлап қараңыз, какие мы счастливые люди. Аллах избрал нас именно для зикра. Шүкір етуге керек, қуанырға керек. Сенің тіліңні, құлағыңны, зикрге, қалбыңны лайықлы еткен үшін. Алхамдулиллах Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ey Rabbim, o'zingga shukronalarimiz bo'lsin. Bu gunohli bandalaringni shuning qadar ulug'lab, zo'rlab, ey Rabbim, ne qadar erkalatib ibodatlar qildirasin, kuch-quvvat berasin ey Rabbim. Hisobsiz shukronalarimiz o'zingga bo'lsin. Gunohlarimiz ko'p endi, g'aflatliklarimiz ko'p. Ota-onalarimizni da o'zimizning da gunohlarimizni g'afo ayla Rabbim. Rahmatingdan tashlama. Duo so'raganlar ekan. Anuza Farid qizi и новорожденный ребенок. Дуа, пожалуйста, в тяжелом состоянии оба. Ай Аллах. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ey Rabbim, o'zingning go'zal ismlaring osha so'raymiz ya Alloh. Bi hurmati asmaikal husna. Shu singli bizga Rabbim balasi bilan xayrli shifolar nasib ayla ya Alloh. Eson sog' oilasini, iptashi, ota-onasi, yaqinlar yonina quvonch bilan, shodlik bilan ikkisida eson qo'ytuqlarini nasib ayla Rabbim. Rahmatingdan tashlama barimizni, bi rahmatika yarhamar. Alloh qabul etsin.